Mak Pono! Mak Pono! Mak Pono! Baka Mak Pono mah. Hei, wah ang lepo. Kemasang nampak selama menghilang. Tapi yang mau ke Malaysia. Manga ke Malaysia. Mengalecin dua. Ya. Banda ke Amerika sewa mengalecin dua na cepet kayo. Tapi Amerika kini serang kacau Mak Pono. Oh, yo. Ayo, takana cik Mak Pono. Sebelum membu memencang balui, Ya. Sambil perintah-rintang atina rusuh. Betul. Cubo rabak Mak Pono agak sejamang. Tapi rababnya tak ada dah. Iko saja di rabak mah. Oh, mulailah. Iya. Wow. Indak dibilang-bilang bana, indak dietong-etong bana tentang kejadian bungotan juang dalam daerah anak ayam makan dong. Tilinit, duet pel. Tumpak kapado diri mak lepo mamancang balui ke tengah sawah. Telilit, Dek malang untungnya burak badan disangko balui nang kadape kironyo ulah nanta jarek malepoi. Mak Pono, carian bini cia. Hah? Bini? Yo, Sialnya kan niyo kawaan uang seburu aku ngerajo tak lo ada. yo buruk-buruk mau deko Mak Pono. PD itu perlu. PD kamal apa? Ya PD itu pernikahan dini itu judul sinetron ya uang tuh, Mbak. Tapi yang mau kenakan Mak Pono. Tuh, Mbak. Apa Mak Pono Pak Den? Ya, Bantu Mak Pono, bantu apa Raden? kasar, Mbak. Ibarat orang makan gulai ayam Mak Pono. Mak Pono kuahnya, ambo isinya. Betetele sayang, Mbak. Tuh sama jo. Jangan sembung kata pisau, Mbak. Aduh, Gak nyambung lah, ya. Hei.